Nō re tiwi hei whakatepe ake hoki i te wiki o te reo Māori me pēnei te ki. Koia tētahi o ngā manu ti ori o te rōpū mai moa, engari tēnei rā ka hāngai tāna kōrero ki te kiriata Frozen o reo Māori. Ka rewa ake nei ki tāmaki makaurau a te rue te kaumārima o ke topa. Nā koia te mātanga whakahaere ngā oro i Frozen, koia hoki te reo o Olaf i te kiriata nei. Nō reira, pere wi hongi hoki mai anō, me ki o takahanga waiwai o te karere nei. Tēnā koe pere, mihi nui atu ana kia koe. Kia ora, Scott, o tirai TV, tēnā koutou katoa. E hoa ko te pātai nui tai ore, hei pātai tuatahi mātāu. He aha koutou i kōwhiri ai Frozen, hei whakamāori mā koutou? Katahi rā te pātai ko tēnā. I nā rā hoki, ara no atu, ngā hōtaka, ngā kiriata kai te rārangi rongo nui o Disney, ka mutu, e kite ana i terere kētanga o ngā kiriata katoa. Ko te kiriata nei a Frozen, tētahi o ngā kiriata o ngā tino taonga a Disney. Ka mutu koe nei te kiriata rongo nui o te reanga hou o tēnei wā tonu. Nā reira, ko te ātati tiro atu ki tēnei paki waitara, o tira ko te tuku atu i tana hāngaitanga kia tātou te Māori, o tira ki te reanga hou. Nā, ko te kupume mai i te mita o kaitahu, hei whakakōrero i ngā kupu rereke mo te mātā, mo te makariri. Nā, ko te āta titiro, ko te āta whakarongo anō hoki ki tērā o ngā mita rangatira. Hei hao mai i te ngākau Māori, o tira i te ngākau a te tamaiti, ki te reo Māori, o tira ki enei mahi kiriata anō hoki. Hoi anō rā, he mōraro tonu tēnei, he pai tata tonu tēnei, mo te pai tawhiti, koe atonu ko te waihanga i tētahi kiriata pūmau no te whakaaro Māori. Rawe, wena kōrero katoa. Pere, me ki kua i ngā mātanga Māori e whakareo ana i ngā kiripuaki o te kiriata nei? He rārangi reo, waiata reo kōrero, anō kei tēnei o ngā kiriata, me taku hikaka, taku whakapono anō hoki i te mea no te mane ko hori puta ai, whakapāhotia ai, ngā kiripuaki o tēnā, o ngā tangata kei tēnei kaupapa. Me taku whakapono hāngai katoa ana ngā reo. Kei reira, ko Jaden Randall, reo o moana tonu, e whakawahana ia ana, tētahi o ngā reo mato o tēnei kiriata, o tira a Awhi Mai Fraser. Ko kite korongo anō hoki ana mahi, i roto i te ao kiriata, me te ātāhua hoki o ana mahi, i te reo, o tira i enei mahi. Ka mutu hau tonu, ko whai wāhi atu ki te hoapua heiri rā kia ola, me taku wai mari anō hoki, i te mea kua roa nei au e kai lākau ana ki ngā kaupapa a Disney, me taku māri, taku māngari nui, kua hāngai au ki tēnei kaupapa, hei whakawaha i te reo Māori. Koutou katoa te hunga e whakareo ana i ngā kiripuaki o tēnei kiriata. Ka kōrero koutou i te mito o Kaitahu? E pā ngā momo mitarere ke kārongo, ki tēnei o ngā kiriata, ko te mita matsuara, ko te mita o te whānau a Elsa Rao, ko ana no Kaitahu tonu, ana ko Olaf anō hoki tēnā no Kaitahu, ka atarongo anō hoki i te reo o Orangitāne, i te reo o Tūwharetoa, o tira i te reo o te Tairāwhiti tonu o Ngāti Porou, i te whakahua ngā rereke o tēnā iwi. Nā reira, he ahureinga tēnei, he kohinga mita tēnei o ngā kiriata e tuku atu ana maroto tonu i tēnei o ngā paki waitara. Rawe, kei te whai te tauira i whakatakotoria i roto i te kiriata reo Māori o te Kingi Raiona nera, ko ngā mita o tēnā iwi. Ko au tētahi, me pono taku ki a koe pere, ko au tētahi a huarangi rua ana ngā whakaaro i taua wā, i taku rongotanga ke koe rā te
te hia i roto i tērā kiriata. Engari, ka noho au, ka mātakitaki te kingi raiona nei me ngā reo maha o roto i tērā kiriata. Ka miharo te ngākau me te kite atu, kuia te taki pērā i rātau nā te mea. E hea tāhua te whakarongo ki ngā mita o tēnā iwi. Pere, no reira, ko koe te reo o Olaf, tēnā homai he wahanga kōrero i roto i te reo o Olaf, e hoa ke rongo ai mātou i tō tāwhai i te reo o Olaf. Kia ora, ko Olaf ahau, mai kia ka awhi mahana. Moa nā noi ho, hei kai timo. Kāri ko atu a koe pere, mihi nui atu ana ki a koe, kei konei tonu tō whānau o te karere. E whakamiharo atu ana ki a koe me ngā taumata piki anei e koe i roto i te ao nei no reira. Kei konei mātou e mihi atu nei ki a koe, pere wihongi, tēnā koe e te hoe, mihi aroha atu ana ki a koe. Kia ora rā. Mauri ora, mauri reo e te iwi.